Na gavana akafuata, hata mimi sikuwa najua itakuja haraka hivi, akafuatilia na imefanyika. Ito weletwe we sawa kwa iko boy nini na matome yake ya tembu. Twarekera monka kaunti ya Tharaka Nithi ni aramo jumbe wa mwekoronde ne kaunti zi Susan Ngugi Mwindu na thirito Kirumba arito Ngugi bathirikari na mono bara thirito bakiandikwa ntere Chegamba Ng'ombe gutigira ni bagutegerwo bwega ne thirikari na nkuruki kurewa marija mega ni aria akiarikire mathiko jamwe ntere kana ndene ya gintura ya Igamatundu ndene ya wadi ya Igamba Ng'ombe. Susan Ngugi Mwindu no gitate arito Ngugi bathirikari bara bethagira ntere Chegamba Ng'ombe ne bagukurukira kagita ga komo na nikagita kana thirikari na ndi ikubatara gutigira ni kubategera bwega na nkuruki gwetana mbere na kubaria mari jara cha kubatara. Mũmbunge wa Mwekuru ni akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu augite kwina obatu bwa sub county ya Igamba Ng'ombe gutwikithwa ta rutere rumwe ruraruti wira bathirikari babatiri kwigwa bakinengagirwa leadership allowance rira bakuruta wira nogo anto ba Igamba Ng'ombe kendra kuba support bwege twibo kubodetera nontubwa leadership allowance Igamba Ng'ombe wondi yake barage matuma Igamba Ng'ombe sub county ukupo kona gotie stima gotie roje mwalimu aletuma goko Igamba Ng'ombe Father walimu wote wanaanza kuhama. Mtu aya kwa testima gotiro yotire mbio na gotire leadership allowance taraye Tharaka. Utie mukorani wa Tharaka, utie mukorani wa Kamba, utie mukorani wa Mbere na ntube Igamba Ng'ombe sub county. Susan akiuga tayari Public Service Commission ya Kenya ni gwetete Igamba Ng'ombe tarutere ruraru batiri kuigwa kuri na leadership allowance na kogu kwina obatu bwa thirikari kumikira kiringazeti ya thirikari. Igamba Ng'ombe ili agwetirwe na SRC na Public Service Commission ya pendekeze Igamba Ng'ombe rituke classify ndi leadership area uri akiraswa thirikari ni bingazeti Igamba Ng'ombe arimo be Igamba Ng'ombe na sipo service be Igamba Ng'ombe banekero kanyamuka muntu ara gutuma Igamba Ng'ombe ari mwalimu wa Kathagara Primary School akayakoro irenganire ara gutuma Kamwembe Primary School akayare muganire era gutuma Kandanje Secondary School akayakoro imbio irekana ntoni yemusho mwari na kanyamuka akagura na kosora ena kanyamuka atona kwa pikipiki goroke agia kinya gutonkara thibura thiete muntu atumwe Igamba Ng'ombe akaganirwa na kaburutira wera ganire Araende augite nerutaniritie kuthetera rutere ruru mwanka atigire thirikari kurukurukia ta rutere ruraru batiri kunenkerwa leadership allowance. Debo sukuma mwanka mbone kila mtu kutawera Igamba Ng'ombe tari mwake wanafanya civil servants ya babe Tharaka wanenkerwa allowance yao kenda mtu yako ko yendora kina stima na kumba kura sora sia kena mbi akarutira ntube Igamba Ng'ombe wera akaneretwa kana tiba ntube Igamba Ng'ombe tobo sukuma ni mtoto kutawera Igamba Ng'ombe ward na Mariano ward ito Igamba Ng'ombe sub county anenkerwa leadership yake trai na baba ngibe Tharaka trai na baba ngibe Kamba na Mbere na kura kungekunde na kumotigania na leadership allowance. Aritie boboka gitakara kuri mathikoni ma James Muriithi kirimo rutere rwa Igamatundu ara Susan arombete ikundi bya rutere ruru kuromba mbesa cia ikundi kirimo obisi mangi no ntutwe wenka wina cio giuntu kira kigwatitwe mbaru imanija wa CDF kiri obisi ya mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Mbogo wa Nthiga ara ugite kinya ikundi bibati kuromba mbesa cia Uwezo Fund kuma obichini ya CDF. Sio mimi peke yangu niko na pesa ya vikundi hilo vyanekana ntiji yao MP kuna pesa ili Uwezo Fund, gavana kuna pesa mingi humo. Ukijaribu ya jaribu nyingine. Andoto nimeenda kumwira mbiezi ya ikundi tisia Susan Ngugi wa Mwindu cionga tisia Ngabu cionga kuri mbia ichuka nyingi muno bisieta kwa Uwezo. Nitwichurie mbia na ningwenda kubeza na challenge. Nigenda ingitokera na gawo manonto ntukwega kinya kwera na oma. Nimeenda ngurubi abo ya mbiezi ya Uwezo petokera buo bisi kwa CDF. Ebo ndindaga kanonga mbere aba barabara rindiete Chuka unengere warako mona ona murethi wa ngoro mwenda Susan yakireta ciake na Uwezo ne kama support tukapata kuru kikundi cietu. Kiripotera Meru TV kuma Igamatundu mbeta murimi wa Mbogo. Tukimantere cha Tharaka tuchokere monka kaunti ya Meru twerekere monka ntere cha Igembe ni ara etithia boda ni bethirite bakiromba gutigira ni bagutonya kiri sako iri kabatethia kiri mitorire yao bobo ni kuringana na mujumbe wa ntere cha Igembe North Julius Taitumo agite ne karia ethirite akiariria etithia boda aria arabanenka ira license kana baruga cha gutithia bikibiki hizi ira mubango jira juthiritwe juki nenkerwa mbecha ni CDF ntere cha Igembe North
North nyarana ndi arombete mbeu mbithi na mono etithe bodaboda bonde gutigira ni bagutagera biashara na njira injaga nikenda igetana mbere na kubokeria kwina amani na kenda industry yetu itatia iroma na etithia bikibiki kuma Nterese Gembe North ni boretu kwethira baeka sako kana ikundi birabe kubatethia na weka kamuthitho kenda bomba kwethia ni bakuciukire ke mutorire yo mantuberi ni mubunge wa Gembe North Julius Saitumu kaitakara akiba license bionze bararitanawa ibyethira bi practical ito kuibanua yes wethira wena different na mtoro teta sukuru of othiate NTSA rules and regulations kenda tekeya wekirwa mpengo bwire twabwa license na tibu bwina bata muno kankwenda kwa twoya license na itwetete kwita sector yetu na chairman yakua ngavana tukaria no mantu ya bonda ya ku empower sako ciao cienu na tu empower antu betu pan develop culture yo save ngwire ra ukiakua befte kwega ariwa uteyo gethwa wenyo oro ari mubatesako siama wingi bitesako bila mtu ataka kwa woni ontuko mkeka 50 tembeze nyingi tekwire ntukuone teka notionete wona bebu 50 no ntunyo garante kaniti ndereke yere utiragura 50 Oru kire mubunge wa Kiaria na likithirite ate etethia bikibiki bako kethira kwina ukaribu kwana na bombe kwithira bakirita ngwicio bati usumburo kana kinya kwithira beno bwa kinya buriku bombere batu tote tayari kuangamisho ni mwamba tu tayari kuitira ngwisi yetu kinya bonda siongela security itampite wekira kuera nene ile mulika mwizi tunaenda kuweka hiyo iko kwa mikakati tutera jamaa ndo iroto so kangwendo wira babu ibu watilite kuno na antu betu baina baita na mbira antu batila walonga ya mtu bonda ari secure uwe uri secure sababu gani mtu mutindwa thaithatu akera secretary mbetera mbeye lakini agetha giminya thaithatu agetha itawanjara akarara mutindwa maana tano ya yetu yarare mutindwa yo muntu olonje lakini ya woro ya bebute maana tano yara imwe chiore huku ingeri to manere akwe na mathiko kanara ke na mantu hospitali wethu oro sebu economy yereko muntu na mbege ndi ukinya thaithano na antu bahane muntu na ndugege ari kuo na kinya uwe aroke inga themwe noro ingete thita ga thaithano akirita biashara nuri kuomba kuona kantu sasa ni kuongeza economy na riskika kila mtu kwa hivyo hii ni sekta tunapea heshima Nikiripota na Meru TV kume Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja na kire ripoti yengine ati muchijumwe ntere cia chera ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bethirite bakiromba utethio na baboni kumene na thina ira bethirite bagikurukira kuringana na ripoti ire rikite na gutukinyira ni ati ithe umuchijuju atiombaga kinya gwita na nkuruki atithiritwa akiona kagari kakumutetheria nerana ndi barombete utethio kiria ritingwe kana kiria atongeria bonde ba kaunti ya Tharaka Nithi na nkuruki atongeria bara bonde bethirite bakithurwa gutigira ni bakutonyera na kubatetheria na njira iria ikubatara Gikundi kimwe gitari gya kithirikari no kakithiite na mbere gutonga nkoro cia baingi ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe ahara indikiririte mukuru umwe kuma ntere cia chera wheelchair ya kuthiyaganio kuna msera tumitwe Facebook akoretwo agendaga na matina na akibingiritaga onto akaga wheelchair twamonetela wheelchair na into cia kuria na twona mzee karingirwa ni stroke nena thina for long agaba gukinya muci uyu barethira ti mukuru uyu gake wina thina ende wana gachuchu gake kahari na thina ya kuthia amwe na thina ya kwaria ngida kwa shida ya Mungu na ngamba kama mwanadamu nisaidia na classes za kutembea juu ngitembea wana na tereza anguka mushini ucu kwina nthakeriku yaciarue na thina kagirikaga ena thina niwe na kwenda walking crutches lakini enda karia kena kama thina ya maguru mathatu antu bamuche bagicokeria gikundi giki nkatho inene na kwirecha mathina maria bagukurukira. Thank you muno bwa mbele
nontwa kuleta utethio bubu. Okay, mbele mzee aragendaga na matina anokegwa nikio rwathiite kana umite nja gwota kariua ukethagira movement yake ina thina sana, na twina kagari gaka riu at least movement yake gakorwo afadhali, na maybe mathina maraca kumanira out of gwikara nthi flat ta kuimba maguru ugu kulwara matina either ta irondo ugu mathina mau thaino itukumea mateoneka ringi. Amefanya vizuri kusaidia sisi yangu hapa ama isi kupitia shida, na nimefurahi pia ndio atatembea na matako tena, na ngita kumbariki. Ngumujokeria ngatho cyana nundu wa kundetera kio tunyamu twa kuria mwanenkera gwira munene amate agwika wega muno andetera gintu gia kuthiecaga nakio iba kuthie na matina. Ara ende mbeto erutito kiri antu bawendi bwega kwebumeria na gutetheria muci uyu katukoromba ndo tio tukumuletera wheelchair na nitukwane bantu bena utethio to basibitari another welo wisha ukiatethereria kenda mucio twonekana nugutetheka tuthie togu katunkira leaders na welo wishers mucio wina thina nontu ndakeshu itana thie skuru na nwende kuthie skuru na kuromba into angitethio nacio na tuka anto inde tukaomba kuwatana njara tugatethia this family anangai ari gura guturathima. Keripo Terameru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Riboti ya murimi wa mbogo yegie romba reo tethine gutukinyire muthia jwa nteto cietu Chemiru TV tha mugwanja kwendereka gitaka kega onpambitaga Dennis Mutuma Muthomi.